дагы биздин спортчулар куру кол кайтпай, жемиштүү бир жолу менен жана койгондугун дагы белгилей кетели. Кыргыз улуту үчүн демек бул шаар башында кыргыз жоокерлери в именно военных самих сражениях демек, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы өлкө башчылары Режеп Тайип Эрдоган, ошол эле мезгилде биздин президент Садыр Жапаров экранда жана албай калсак дагы, балким башкы үчтүккө кирүүгө толук мүмкүн болот чыгар. Буга чейинки дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстан биринчи орунду алып келген болсо, экинчи, үчүнчү орундарда Казакстан, Русия жана Поехали. За всю историю всемирных игр кочевников. Но я думаю, что на домашних играх... Büyük göç suyla başlar, toprağa uzanır. Bir insanın ömrü de böyledir. Bir milletin binlerce yıllık öyküsü de. Tarih dediğin Bozkır'ın kalbinden uzak diyarlara... için Türk balası elindeki suyu Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edecektir. Өзүңөр көргөндөй кыргыз кийимин кийген жаш жеткинчек бала азыр konuklarımız Türk balasının Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ettiği su Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından mezgili Sadır Japarov'tagı tay kazanına dökülecektir Sayın Cumhurbaşkanım. Кезекте Kırgızstan Türkiye'ye bergendegi atayın bir Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tay kazana dökülecek. Desek bulut Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. İçindeki su hazır atayın naşul işte çocukta kuyu azeli orna çatat. Tanrı Dağları'ndan gelen su bugün İznik Gölü ile buluşacak. Sayın Cumhurbaşkanımız suyu tay kazana boşalttı. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış rica ediyoruz. Bu işler anlattığında İznik Gölü kuyuyla turgandığın. Ve Cumhurbaşkanımızı yerine almadan konuşmalarını yapmak üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Özgürçe bir sonun görünüş desek bulut. Hazır. Kültüre Gөгүлтүр берметибиз сиздиктен каякта гана болбосун биздин был выбран как тотемное животное и символ этих игр кочевников. bitti sükun, kün feyekun. Негизи эч кандай бир кадрларды эстетүү мүмкүн эмес. Жана көкбөр оюну азыр кайсы аттар менен дагы ойнолуп жатканы азырынча белгисиз, анткени тайгазан жок бул жакта. Бирок эми албетте биздин жигиттерибиз балким канчалык бир тапталбаган жана үйрөтүлгөн аттардын дагы жалпы элге таанытуу максатында ошол кандайдыр бир көкбөрдүн четин көрсөтүү максатында дагы оюн талаасына чыгабы жок. Кочевников без джигитовки. Издревле наши всадники славились на весь мир. И помните, первые, вторые, третьи игры кочевников, когда наши джигиточки, они показывали свое мастерство именно на церемонии открытия и даже на церемонии